sad idemo na barku i idemo tamo na more. Vidimo se na barki. Dobrodošli na otok Inšev. Ako sam pravilno naglasio i rekao, idemo prošetat. Ima tu nekih starih crkvi, dvoraca, tornjeva, da zajedno vidimo i istražimo ovaj otok. Oko otoka ima staza, cesta, 2 sata pješke, pa ajmo na put. Ako to ne može obaviti za jedan dan, može i za mene, ima kamp, može kampirat, a može i otići u hotel. Na vrhu otoka stoje ruševine jednog starog dvorca, pa idemo sad tamo, morat ću malo kondicije da nabijem. Gdje su parcele ograđene kamenom, znači imate rupu i 2 kamena se popnete gore i s druge strane siđete dole, jer nekad nije bilo vrata da se može proći. Evo pobjeda. Na vrhu smo, stigli smo do dvorca. Ovamo, pogled nazad na dolinu je predivan. Došao sam tamo gdje su brodovi parkirani, tu sam se popeo. Malo su me zajebali, rekli su mi da imam vremena 2 sata i sad sam dobio SMS poruku da brod kreće za 15 minuta. Nešto se mi je kao poremetilo, izvinjavaju se, ali ja sam na drugoj strani otoka. Sad moram pješke stići na drugu stranu. Valjda ću stići, ako ne, ostat ću kampirati. Ništa. Vidit ćemo, malo kasnije sam stigao ili nisam stigao. Tek repaću. Ovak sam na zadnje trčao kad me ker vio, a ne da uvatim brod.
jedni dobri ljudi su mi stali i povezli me s autom, da me nisu povezli, spavao bi na otoku. Evo, stigli smo, sad idemo sa jednog preko drugog, pa idemo na onog tamo trećeg. Evo, ovo nam je zadnji trajekt danas. Idemo na padine Moher, ili kako se to već kaže, da me ne bi neko stalno popravljao, pa da vidimo šta su nam Irci tamo pripremili. Here we are at the most southern point on the cliffs. To our right is Hag's Head. The reason this is called Hag's Head is because if you look to the top, to the right of the tower, you will see the sides view or a silhouette of an old hag's head. You can see the round head, nose, the mouth, the lips, the wrinkly old neck. In the formation of the stone. A u biti da vam ispričam šta se desilo. Greškom su mi na otoku poslali poruku da moram biti odmah na brodu. Moj brod je ipak išao kasnije, ali nema veze. Uglavnom, ja sam tamo trčao, ne trčim baš često, pa mi je bilo malo muka i naišao je jedan auto, neki ljudi, ja sam ih stavio, rekao pa povezite me do broda, ili ću crknit ili ću ostati tu na otoku. I tako da oni su me odvezli, tako da sam stigao na ovaj brod što ne bi trebao biti na njemu. Dobro, nema veze, sve je dobro što se dobro svrši. Zašto vam to sad pričam? Zato što svugdje toliko vjetar piri da je u biti problem da li će se uopšte igdje išta čut. Tako da sad je tu, negdje sam došao do malo zavjetrine, u biti idem na ove padine tu, pa da još tu malo snimim, pa ću polako krenit kući. Bio je naporan dan, prepješačio sam jako puno, neumoran sam. Par fotki još napravimo, par snimaka napravimo i palimo nazad za Kork. Imam skoro 3 sata vožnje do Korka, pa mislim da ću danas spavat kao anđeo. Vidimo se. Danas je bio jedan predivan dan. Sve ovo super, predivno. Čovjek teško kad može zamisliti snagu prirode dok ne dođe i ne vidi nešto slično ovome. Ja sam zadivljen
i nije mi žao nijednog trenutka što sam ga proveo ovdje. Evo ga da vidite gdje hodam po samom rubu Litice. Dole je 200 metara provalija do mora. Znači bio bi dugačak pad. Ništa, drugovi i drugarice, gospodo vozači, to bi bilo za danas sve. Čuvajte mi se, ostanite živi i zdravi i volite svoju obitelj.